Ćao, danas za vas imam recenziju za jednu seriju koja nije nova, koja se emituje već neko vrijeme, ali za koju sam shvatio da nikad nisam niti nešto napisao, niti nešto konkretno samo o njoj snimio, a to je serija Two Broke Girls. I to je jedna od mojih omiljenih, u stvari mogu da kažem i u žanru komedije najomiljenija serija, tako da zaslužuje jedan poseban video. Serija Two Broke Girls je američki sitcom koji su kreirali zajedno Michael Patrick King i Whitney Cummings. Možda vam ovo ime Michael Patrick King zvuči poznato zato što je on kreirao i seriju Seksi grad. Two Broke Girls su počela se emituju na CBS u septembru 2011. godine i trenutno se emituje 5. sezona, počela je u novembru, ako ne grešim 5. novembra, možda i grešim, nije ni bitno. Uglavnom, eto, imate cijele 4 da ogledate i sada krenete sa 5. Što se tiče neke priče serije, ono što se meni posebno sviđa jeste što je serija bazirana na prijateljstvu. Retko ćete sad imati serije gdje će to baš biti onako glavna tema, da tako kažem. Uglavnom, kroz sve ostale serije se to negde provlači tu, ali nije baš glavna tema. A ovdje jeste. Jeste da se tu možemo da vidimo i to kako one živi, šta rade, mislim, ove dve devojke koje su glavni likovi u seriji, ali opet prijateljstvo najbitnije. Što se tiče konkretno ove serije, jedna od ovih devojaka, glavnih likova, je uvijek bila siromašna, radi u jednom dajneru u Brooklynu, gdje upoznaje drugu devojku koja je bila bogatašica i koja je izgubila sve svoje bogatstvo kada je njen otac upleten u neku, ne znam, prevaru, nije bitno. Uglavnom, one tu počinju zajedno da rade, postaju cimerke i odlučuju se na to da ostvare taj svoj san, da se izvuku iz te bede, tako što će praviti cupcakese, jer ova siromašna, ona pravi te cupcakese i prodaje ih, a ova bogatašica je tu videla priliku da taj njen talent za pravljanje cupcakesa unovči. Tako da njih dve od prve epizode kreću u ostvarenje svojih snova. Jako su zanimljive, jako su smiješne, kroz milion različitih situacija prolaze, tako da definitivno morate da pogledate. Što se tiče kasta, ja ću vam reći dve glavne glumice, to su Kat Dennings i Bette Behrs. Kat Dennings glumi Max Black, ovu siromašnu devojku, a Bette Behrs glumi Caroline Channing, tu bogatašicu. I pored njih dve imamo još par likova koji su tu svakodnevno, odnosno stalno se pojavljaju u seriji, ali neću da vam pričam o njima da ne bih previše dužio. Dakle, njih dve su onako najbitnije, a ovi su tu sporedni. A što se tiče nekog prijema kod publike, generalno je prijem bio onako pomešan. Odnosno, kod publike, što je meni bilo zanimljivo jeste da su seriju gledali, najviše gledaju studenti i muškarci, mladi muškarci. Ne znam zašto je to bilo bitno da tako naglase, ali što se tiče kritičara, onih koje ja uvek spominjem, a koje baš i ne volim, kod njih je onako bilo pomešano neko mišljenje o seriji, smatrali su da ima nekih detalja, tako kažu, koji nisu baš prikladni, neke njihove kao fore koje se tu u seriji izgovaraju, ali bez obzira na to, svi su hvalili hemiju koja postoji između te dve glavne glumice, tako da je to ono što je dobro. Također, ono što će vam možda biti zanimljivo jeste da su bili tu neki poznati gosti, kao što su Martha Stewart, Kim Kardashian, Piers Morgan. Ja zaista volim ovu seriju, mislim da je fantastična komedija. Sve je to nekako prezanimljivo i presmešno i zaista možete se opustiti da se smejete sa njima i u njihovim dogodovštinama i kroz šta sve one ne prolaze. Od bukvalno prve sezone do evo sad ove 5. koje je u toku, tako da vam zaista onako od srca preporučujem da to obavezno pogledate. Nisam hteo previše da vam otkrivam neke detalje, da vam ne bih spojlovao, jer znam da to ne volite, tako da to je to, nemam šta više da vam dodam. Ako budete gledali, obavezno napišite u komentarima, ako vam se ovaj video sviđa, obavezno ga lajkujte i pretplatite se na moj kanal, a mi se vidimo uskoro. Ćao!